kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, nawe wayikanze wibuke gukora share, comment ndetse na like. AFC M23 igiye kohereza intumwa muri Qatar. Ihuriro rya AFC M23 rero rizohereza intumwa idoha muri Qatar ku butumire bw'icyo gihugu, zizitabira ibiganiro bigamije gushaka umuti w'ikibazo cy'intambara imaze imyaka ica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko Qatar yagize ishyaka ryo gushaka gukemura iki kibazo cy'iyi ntambara, ari nayo mpamvu yiyemeje kumva buri ruhande mu zihanganye, igituma igatumira rero M23 igamije kumva impande zayo kenshi zikunzwe kwirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Kimwe mu byakomeje rero kunengwa n'impande zishaka gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC ni uko zitahaga M23 umwanya wo gusobanura impamvu yazo, kandi ari uruhande rurebwa n'iki kibazo mu buryo buziguye. Qatar yatumiye M23 nyuma y'uko ku itariki ya 18 Werurwe Emile wa Qatar yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Minisiteri rero y'ububanyi n'amahanga ya Qatar yatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi na Sheikh Tamim bashimangiye ubushake bw'impande zombi cyangwa se bw'impande zirebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Abakuru b'ibihugu kandi bemeranyije ko gukemura ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye, bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Icyakora nyuma y'ibiganiro umuyobozi w'ihuriro AFC M23 yagaragaje ko abarwanyi b'iryo huriro batazaha agaciro imyanzuro yafatiwe mu biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi mu gihe yaba idakemura ibibazo byayo cyangwa se byabo. Hagati aho rero hari hashize igihe gito AFC M23 itangaje ko itazitabira ibiganiro by'amahoro byari kuyihuza na leta ya RDC i Rwanda muri Angola, isobanura ko yabitewe n'ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye bamwe mu bayobozi bayo. Abayobozi rero bo muri AFC M23 bafatiwe ibihano bisabwe na guverinoma y'Ububiligi, nayo yabisabwe na Tshisekedi, iri mu ihuriro ryagaragaje ko ntacyo bizatanga. Ihuriro ryagaragaje ko ntacyo bizatanga keretse kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru Reuters kuri uyu wa 20 Werurwe, Nanga yagaragaje ko ubutegetsi bwa RDC budashaka rero kumva ibyifuzo bya AFC M23. Ati ntacyo tugifite cyo guhomba, tuzarwana kugeza ubwo impamvu yacu izumvikana. Qatar, igihugu gifite imbaraga mu bijyanye n'ubuhuza kuko yagize uruhare mu guhosha amakimbirane hirya no hino ku isi, ku rwego iki gihugu kimaze kubamo uburambe bw'igihe kirekire. Murakoze cyane, yari Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo.